بەڵێ ئاسایبوونا پەیوەندیên سووریە ترکیە هەروەها ئاستانەها گوتنابێنە سووریە و ترکیەدەیە دکتۆر سعدەدین مەلا شرۆڤەکاری سیاسیش ستۆکۆڵمی میوانێ منە سلااف کەکێ سعدەدین کەک سعدەدین دیارە و پرۆسەیە پەیوەندیên di navbêhna Sûriye û Tirkiyeyê de gihiştina astekî bilind. Ger vê proseyê destpêkê de tujmire binirxîne asayîbûna pêwendiyên Enqere Şam. ئەو گەلێک سپاس ڕۆژ باس بۆتەوە هەموو گۆهداران یانی تێ هات دیارکردن نەکۆ هات دیارکردن هات بۆتن لەسەر زمانێ دیپلۆماسیên ترکی کۆ ئەو دانوستەردن پەیوەندی ji ڕۆژا پێشî de هەر نەهاتنە بڕین بەردەوام بوو di navbêhna Tirkiye û rejima Bişar Esed de آنها که هاتیه اشکره کرد هم یعنی راپوره وکو راپوره و دیار کرد و هموشی راست چی خودنه تشتی بود راپوره هاتن آنها یعنی تشتی سرکه او افضل بجارتنه ترکیه سالا داهاتو او هنک جوان کوچبرین سوری بگری دجی سوری دجی ترکیه درخل بگرین سوری و هلبت و یعنی هر دو آلیجی یکراره و برسا کرد لسوری چاره سبب یعنی روشك ياجي روشك دستوري جبو كردان دست نكبت وهم بدوكو رابوري جهاد روسيا فازح نرافة جرانياخو بدسر اوكراينا وسوري بيني دستي ويده كيكي سعددين بخاتم بپرسم ئاساییبوونا پەیوەندیên شام و ئەنقەرەی دikare çi bandorê li Sûriye bike li opozîsyona Sûriye bike ev proseya ku wekî şoreşa li Sûriye de hate binavkirin gelo xilas bû ew proses tu çawa dibîne ez dibêjim xelas bû yani destpêkê Erdogan giraniya xwe da ser Exwanên Müslîmîn پشتی 10 ساله دیر گو بسر ناکبه هم دهندر سوری و هم جدل سوری اب هاتن آوان یا نمقبوله جبرولو يعني اواخه گوهرت ایجا چه تأثیره چه باندوره ویلسر رکبریه بکه بيگومان يعني ركبري بخوف قالك ضعيف وين هكا وت بيش رجاوي جي نماي خما بيجي جبروا لو تخازي هم ديشوكا كبيركي وقول بيجي بكوجي يبجي جبوها البجارتين عن رايا بشتي هندري تركيا انا بكو وكي وشي وان اوان ام بيجي كوشبرا هناك خلاص من الكباغارين وهم بحر واجي روسيا راضي بك وبيوديا خد بشار اسد او بك تاثير قالك مثلا جويل او بك ركبي وقرشه بك او برجي علماني سيكولير ايجو براستي خاصو شورشه كي سوري تشيك يقري بشاوال ماي او جيبو كردار لهف بكن باداره ذاتيه بحسدير گوکاری بن براستي بشاروجي ده هنه كوارتنا لسوري پیدا بكن هلبت أبعاد أخوازا كواليسيون نتويجي أمريكا بيشيجي أمريكا نكو تخازي بحرتنا أولو جيبو بلدي سويتشي كجبال بو نديجي روسيا تخازي بروبليما داخل ومشغول بك بسوريا يعني دريش خيالة يعني أمريكا تبع دريش يعني أفضل ما يكون تبيني أخوان المسلمين يعني حتى حماس تقاضي وجود التسليح تركيا دبو أو شيء كان زيادة وبرشة ببه برشة إسماعيل هنية ويديتر
yani em bêjin baskê ser İranê û baskê ser Tirkiye'nin. دکتر سعدالدین Îca دکتر سعدالدین هروها Kurtê باندورا وان پیوندیان گر انقره و شام کتن پروسه کی آسایی یا پیوندیان ده کو داخوازا سوریه اوه یا روسیه اوه یا ایرانی اوه کو رژیم کنترل خل سر تبایی یا خاکا سوریه دینه باندورا وی لروجاوایی کردستانی چاواده به helbet wek got yani eger ne koalisyona navnetibî û Amerîka be wê bandorek gelekî xerab hebe ji ber ermanca Tirkiye û opozisyonê û rejîma Sûrî û Îranê tunekirina vê îdara zatî ye. Ev gelekî xerab e. Hêvî heye yani hêvî dimîne li ser helwestên Amerîka و نهی ام اب عالی همو به هر ایریشی اداره ذاتی بکن اب یعنی چطور بیجیم چه بشار اسد به چه اردوغان به گلک پراغماتیک و تشتی گوان ایرو دیگین هردو گلک بری حق تشتی جی تنکرنا پرسا کرد تاثیرێکی خراپ وێ بکە هەلبەت و ئەس نابێژم رووسیا li dijî hinek mafê gelê Kurdê lê Rûsya berjewendiya xwe bi Tirkiye û Sûriyê re nade Kurda û her wiha Amerîka lê dakokiyê navbêna Rûsya û Amerîka de dikare bihêle yani bo tasîrek pozitif li ser dirêjkirina îdara zatî û rewşa gelê Kurd li Sûriyê. دکتر سعدالدین هروها یعنی مجارک بالکیش دوی پروسه ده هیا کو ترکیه ولاتی اندامی ناتو لی سیاستا کو ایرو لحرمی ریود به بتایبتی جی پیوندین لگر سوریه امریکا نرازی بونا خل هم بری وی یکی دست نشان کر لی ترکیه لگر خستکا روسیه وی یکی دکه گلوت پیوندین ترکیه لگل امریکا ده اویک گریدای روشا سوریه تایبت رو جبایی کردستانی دکاره رولکی وی تشته هپی کو د چرچوه سیاستا روسیه ده تفدگره ایرو انقره بێگومان تدبینە یعنی ترکیە ئەف پرسایە کریە ئاستان پێشیە ئەندامەتیە سوێد و فینلەندا ji bo NATO. Tirkiye her wiha dixwaze têkeve blokaha Şanghay yan jî pêwendiyê xwe çêdikin ev hemû fişarên li ser Amerîka bo dev ji Kurda berdin. Yani eşkere ye evaya Tirkiye van tişta dixwaze de yani nakokiyê navbêna Rusya û Amerîka de ji xwe re bikartîne و افهمو جی ام دزانن یعنی بهای وینا سر پرسا کرده لی جوابم گوت یک هیوی هیه و یا جی گرک براستیه او رکبریا سوری و هبو جاران و براستی خواستی و گوهرتنان چیکن بین بکردار الهبدو بکن و کاربن او جی هم yani bahweriya koalisyona Sûrî bêtir bixwe xurt bikin û hem jî sernîgê xwe bimînin û hinek guhertina karibin pêşerojê çêkin. Ev rê li pêşa hem rikberiyê û hem jî Kurdan bi giştî û Kurd jî helbet divê ew jî pragmatîk bin li hemberî vê van guhertinê bo navbêna Tirkiye Sûrî de çêdin. ولی سپاسیاتت کم دکتر سعدالدین ملاش رو وکاری سیاسی استکهلم گلمم